Bismillahirrahmanirrahim. Keli temaşavana malume ve vakti mevsima hacce. Henek insanı maana çune hacce lürin. Henek insana levi roja khuna roja on beydine kija roji ve arın hacce. Huda Teala hacca wan tamama kabul bike. O dua wan kabul bike. O meji bide hatire wan haccaca, hatire wan duaya meji afu bike. İca lehacce لمینای کبرا دادکن شیطانا سحب شیطان که بیشتر شیطان مزنه ارته ابچوک ایجا چیه حکایه ویا چیه چما کبر دادکن و بلکه اینکه انسان من زامن اتخاذ میرو بحثا و حکایه بکن قرآن کریم بحث که سورت صافات آیتا 102 حتی آیتا 111 بحثا به ولایت که اب ولایت چیه حضرت ابراهیم خودا دبینه خدا تعالی جر امر دکه دبیت کوری خو قربان بکی کوری حضرت اسماعیل اب مثلا ویایه از آیته کی جوارات خوازم خوینم بسم الله الرحمن الرحیم آیت 102 فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني İnşaallahu mines sabirin. Burada va baske Hati İbrahim kul Hati İsmail nerava indi mazım biye jara be Davud be min xawda wa di Allah Teala emir kir go kul İsmail serje bike ijavat mazini aqilmendi tedbe çe Hati İsmail jabek usad de kuş dünya ra tarih radlamal be bavo دبی وی تشتی کشتره امر هاتی کرنی وی تشتی بیلیج. رادبن دچن وی حتی ابراهیم و داره وی سرجب که کرا خوشب خراد به شیطان علتی خوازه وسوسه چه که جی کی ته و نشانی حضرت ابراهیم دیده دبی آنا تلهشه خوی که آنا تچت کی دی دنیا ده انت شی قیمتلی انت شی شیرین اولادن تکره اسماعیل دبی سجد کی yani خیره فلانه پر دوره حضرت ابراهیم ده چته دخوازه که وی اقناع بکه yani emri خدا نینیچ نکو بر کوری وید که غایه وی حضرت ابراهیم پیغمبر خدا امر خدا نینیچ alve deri Hazreti İbrahim atke kevra o da atke şeytan naleti be emri Xuda az emri Xuda terimci kevra da atke. Burada adı için tabi şeytan demiş dava bernade hatta ni kıyametici ve hatta ni rukiş dünya ve dava bernade teba Hazreti İsmail debe te genci kuvvetli babete indi ve ihtiyar bir brave de babete tedbe serjet ka ve tedbe serjet ka de betel hişi xuy ta akıl xwari haja falan bevan hatta İsmailci tabi ki çok hoş de evji ki tarih raj dünya ra mal de be işite peketi emri Xudaya bave min emri Xuda ti necid be eji hazırım de be kevradat ki şeytan evji de be cedi diya şeytan umudavi dişkeş bavrago ne bu jikorrago ne bu böyle en ya baş azan ba diye Hazreti İsmail belki az bir ikna bukim diye diye Hazreti İsmail yaradı be evladı te kezabatı vay babi diye secde ke tilheşi xuy efçe hale yani ikna bukedi be زنام اخنا بکه برای سرچه نکه دبی دیا حضرت اسماعیل دبی کی شکی وها خدای تعالی پشتی که امر کریه امر خدای تعالی سرم و سر چامه گوتم اویجی دنیا رد مالش تاریخ رد مالی اجا که انسان دچن حجی
alve derece ki kefra datkin şeytan mesela kefra datkin şeytan ji ev sembolik yani ku şeytan ve dereye. Hazreti İbrahim kefra avete ki Hazreti İsmail kefra avete ki mesela vanji evet ya İsmail kefra avete ki mesela vanji evet. İca geli powermenta, geli temaşamana, geli Müslümana. Mesela ne eve kumarım kefir lübe deri babıcı şeytan. Mesela eve kumarım kefir babıcı harabiya, babıcı işte pis. Kumarım lübe beyle harabiya kumarım idi tövbe ki ciddir bike neke. İlk imkanı van tine neherin hacı yahut kıyas ginen avan dernek etijli biri em kefir babın şeytan, em kefir babıcın harabiya, babıcın diziye, babıcın fıra, babıcın günah. Ve em tövbe bikin, em terka van bikin yani. Acaba başka emin ki işbara arın em bin iro em bin Xuda Teala jmara emir bike be kure o şerje ke qiza o şerje ke gel em kure o qiza o şerje bike nekin yani. Çıka imtihan ki girane. Çıka peygamberi ki hebine Xuda Teala imtihanı giran da hayvan yani. İmtihan bu. Abana imtihanı o derbas girin. Kur'an bazı ki ayet edin de bazı ki Xuda Teala de bir xevna ka sadık te imtihana xud derbas kir o kure xu indi serje neke o Teala cenneti Beramdaki antike Hazreti Cebrail Aleyhisselatü Vesselam'ı dışını Hazreti İbrahim'e de avya serje ke yepede jete ersal kurbaneki bedi. İca eme maalesef Musa kharabiya dane emin ki şika befikir emin ki befikir. Peki ku iro em bejin euro hatta niro emir buna emri Xuda buna ku bu gotna insan ek zevcin evladı onçe bu gere evladaki xub bike kurban. Gelo çend hab insana euro hatta niro ve vi emri Xuda ban naci. Kija evladı gotna babu madem emri Xuda'ya ava kerem ki az hazır mesajı bike yani. Baveri işte eve baveri ne eve ku yani ama bir Allah ya Rabbi hey o Hazreti Muhammed Mustafa hey baveri bekalb baveri بالزمان و باوری جدر و جان که مرد تشتاب که باوری اوه یعنی یرو ایدا قربان تی ایکو تنه معلومه خدا تعالی بدوانجی ایکو هنک سرجت کن خدا خیره وان قبول که گلک جیجی قربان نادن مثلا پریوان هجی قربان نادن مثلا قیمیش ناکن که هرن بچن بقنوتا چند هزارا قربانه کی بکرن و بینن و قربانه خیره خو سرجه بکن o goşti fakira fukara bela bikin ku soframan da goşt be mesela. Tane roja kurbanı nine ki mer kurbana bide mesela roja dinji ek peri ve mer şura aman ki goşt bela ke hinki khiraf halal bela ke hinki em bejin ki fakir fukara para bela bike mesela bırak kefa wan vere mesela hani. Ev kurbana te serje kirin ne wan kurbana ku ایده قربان دادن سرجی کنه خی گوشتی وید که خدا حاشا ناخر خی خونا وید که خدا ناخر تقوا وید که خدا تقوا آیت هی تقوا اوه yani hakikaten hatına dünya insanın o emzanık emi bimrin kesi ku nizam böyle bimrin ne mümkün yani tane hayvan dizanın ku nemrin hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam de sahabiye radıyallahu de eğer ku hayvana zanı buna ve bimrin tane ve goşt tane ve çerm ve asli mana ve goşt ne girtna apa koy bitir sana jimbirini am harrod binin harro dünyada herkes demire cumhurbaşkanı demire başbakan demire milletvekili demire bakan demire zengin demire fakir demire pilek demire izlam demire sebi demire mezin demire genç demire cumala medya me bav me brayme ama maalesef ama akıl ki nabirinci vermeni İca em bu Xuda baverin em Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem baverin em de ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah o em cennete baverin cehenneme baverin em bi kıyamette ve haşri ve hesabı kitabıcı baverin
و ام بفیاجی باورن که امر من رو پیش داد چه و ام نیزی مرنه دبن ام خرموچه که سر چاوی خوب بینرن ام گش ام توبکی بکن توبکی دل و جان ام بال بربی خوبهر تکرار از دبیجم که دوباره کم که خدای تعالی ایک چونه ایک و هرن ورن حاجه وان قبول بکه دعای وان قبول بکه ومش بده خاطر حاتم محمد مصطفى ودعاي وان حجاجة معفو بك وانت بمين خير وخشيدا وانت تمام اماتي خدا